Oh tak agam Cina nah, habis video gop icok dum. Nya nak Roy hanai lu. Ibang keluarga Roy. Kadang keluarga Roy lebih bak video awak ke. Agam puko. Agam puko. Hai Muksal. Muksal pun nanti TikTok. Muksal Muksal tiga. puko bui. Nya nak awai lahir palih dengan lahir ka. Macam betul. Kau apa ceh sih? Hi kemana agak hibui. Baju campur segajut. Mio segahan bang. Mio legajut. Abin baju bang. Campur ada ulak kolor bang. Nah. Abin baju. Bebe bau mi long Yang bebe bau mi kutro mana keren. Hai nang ego palsu. Idang ego palsu sabo isinya cukup luat tigonya. Wate tahing cukup berat luat tu. Hai ben pukul-pukul tat gede. Nyampi pukul ke so kajuk ke urang kampung ke kajuk pukul ke kan iwo te agam Malaysia pajuk te pukul ruhung ka. Nyan pi ni ti le lako ke ya ke gede katilet angkat ong metilet pihinannya. Menyai ti le lako nyan hai tem le urang ma the pula manusia athe ka kiraju. Bek ka pikir dro ke cit hebat tat. Hana so pungo ya bagi-bagi sup ka kira igot usur rumbong-rumbong bai mita sup ki bancara beji belau harga murah teruk bakah ke acu sup gok aci ke tanya ngrata urang hana so kena belau hana so kena bi bek pungo hana so kena belau sup angke Mekah hai nai nang tudai lagi ka hai lagi nya yang kerja nak awak tak keng gok kalau rahasia dro kile kiban nama le di pasal bodohnya puko tajuk kurang gampung teruk agam bangai ya ate bejo puko ka mengkawin. Nah yang tengah viral Jino ipegah soal jelame je tato yang penting adik beg hitam lebu. Jino lun tamah wajud apa? Soal jelame je tato yang penting abang beraya boh lulu. Nampak mentah?